Uruhuho rwoteti wa ngayukano ruria rwanjitie kurutana bururi-ini rwaya gwikia bururi ugwati-ini wa njatukano cia nduriri agikorwo muingi uria utire na thayu uguthi na mbere na gukundia ciugo cia muku na rumena kuma kuri ateti. Tukatae mambo ya chuki, mambo ya ugomvi, ukabila na hiyo maneno ya kujaribu kuwagawanya na kuwapiganisha Wakenya. Gĩikaro-inĩ kĩa mahoya na atongoria a ndini mwena wa Karen, munini wa president orĩtie ateti kunena Kanũ Ithĩgĩ ona makĩmathagira ngumo amu harĩa bũrũri ũrorete habataraga mĩario mĩcunge nĩguo kwaga kũrehe mũgayũkano. Ule mtu ya kitendawili alikuwa ni last week. Akasema akaambia watu wataita Taveta, huyo deputy president siku hizi ana quote mambo ya Biblia, hata anashinda bishop, sijui anaenda kanisani sijui namna gani. So mimi na quote Biblia kwa sababu ndio nimefundishwa. Tafadhali Mheshimiwa Deputy Rais, usikuwe unakasirishwa na watu kama hao. Hii vita yako ni yetu wote, makanisa na watu wadogo na wale maskini ambao wao hawana uongozi. Your Excellency, you keep walking. Do not throw stones back at these barking dogs. Let them keep barking. You keep walking, and with the support and the prayers of these men and women of God, you shall get to where you're going. Ruto akomithitie atongoria aria maraikanirie ciugo king'ang'a-ini na muoroto wa guthogotha thayu wa bũrũri akiuga gĩkĩ nĩ gĩconoko kĩnene ihinda-inĩ rĩrĩ. Kuna watu wengi sana wanatafuta namna, wanasukuma njia ya vile ya kuwagawanya Wakenya, na tunawaambia hamutafaulu. Waache waongee. Wewe fanya kazi ile Mungu amekutuma ufanyie watu wako. Biblia inasema katika kitabu cha Methali tena 26:4 ya kwamba usimjibu mpumbavu kiupumbavu, usije ukafanana na yeye. Arauga hatiri hindi Ngai haigatuika muthingi wa ukuria wa bũrũri na itemi rĩa mũtongoria wothe ni kuhunjia thayu. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Julius Kareithi wa Munene. Hapa yaweza